Mas Yudi sing paling ganteng. Babe Bandi sing duwe istana kelapa Jati Barat. Kangge Bapak Marno sareng Ibu Komaria sekeluargi. Semoga terhibur selalu barang duwe warna. Ning wayah bengi duduk dewe pikir melayang kilingan pujaan tangisan rindu ora kenyataan Bapak Marno sebab yen Bapak Marno karyawan pecel lele. Karyawan pecel lele, kangge Ibu Haja, Ibu Komaria. Ibarat kembang jukun ning wektu. Beli tambah makan malah layu. Karyawan pecel lele Bapak Marno, keluarga besar si Haja, kangge Bapak Marno ipai jalan, kangge sinten cekatan, karyawan pecel lele, karyawan pecel lele, karyawan pecel lele Bapak Marno, karyawan pecel lele Bapak Marno. Karyawan pecel lele Bapak Marno, karyawan pecel lele. Oh angin, tolong kodok kenal. Karyawan pecel lele. Kekasih ngendi anani, sun rindu. Karyawan pecel lele. Karyawan pecel lele. Karyawan pecel lele. Karyawan pecel lele. Mas AC, Mas AC, kanggo Mas AC, matur kasuwun. Mas ini, Mas Deni, kanggo Mas Deni.
Oman karyawan pecel lele, karyawan pecel lele, karyawan pecel lele, karyawan pecel